θα μιλήσουμε ότι πώς ιδρύεται η Εκκλησία του Κυρίου μας. Dhe do vazhdojmë përsëris sot se si Zoti e ndërtoi kishën e tij. Και εκείνοι οι οποίοι φροντίζουν για την Εκκλησία πρώτα απ' όλα έχουν λάβει από το Θεό. Dhe ata që punojnë për veprën e Zotit në radhë të parë kanë marrë nga Zoti. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι ένα μέλος της Εκκλησίας και να δίνει εάν πρώτα δεν έχει πάρει από τον Κύριο. Nuk mundet që një pjesëtar i kishës të punojë në veprën e Zotit dhe të fillojë të japi nëse në radhë të parë nuk ka marrë nga Zoti. Σήμερα υπάρχουν πολλοί που έχουν βγάλει σχολές, πανεπιστήμια. Sot ekzistojnë shumë të cilët kanë nxjerrë shkolla, universitete. Και επειδή έχουν ένα πτυχίο στο χέρι τους, έμαθαν ορισμένα πράγματα, νομίζουν ότι μπορούν και να τα ξέρουν κιόλας. Dhe meqense kanë arritur domethënë në këtë pikë, mendojnë se i dinë të gjitha. Εδώ, αδερφοί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να έχουμε, να σκεπτόμαστε όπως σκεπτόταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Duhet që t'i pastrojmë këto gjëra vëllezër dhe duhet të mendojmë ashtu sikur se mendonin vëllezërit në kishën e parë apostolike. Θα διαβάσουμε πρώτα απ' όλα 5 εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο επιστολή προς Ρωμαίους, από το 1 μέχρι το 6. Do lexojmë vëllezër me hirin e Zotit tek Romakëve, kapitulli 6. Η εδάφια δε Από το 1 μέχρι το 6. 6 κεφάλαιο, έτσι. Πρώτο κεφάλαιο. Πρώτο. Από το 1 μέχρι το 6. Πρώτο κεφάλαιο, έτσι. Ναι, ναι. Atëherë lexojmë vëllezër te letra apostullit parë drejtuar Romave, kapitulli i parë nga rresti i parë deri te 6. Pali shërbëtori i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull i veçuar për ungjillin e Perëndis, siç i kishte premtuar ai me anë të profetëve të tij në shkrimet e shenjta, lidhur me birin e tij të lindur nga fare Davidi sipas mishit, i vërtetuar biri i Perëndis në fuqi sipas frymës së shenjtërisë nëpërmjet ringjalljes prej së vdekurish Jezu Krishti Zoti ynë, me anë të cilit ne kemi marrë hir dhe apostollim për bindje në besimin midis të gjithë kombeve për hir të emrit të tij, ndër të cilët edhe ju jeni thirrur në Jezu Krishtin. Amin. Amin. Εδώ πέρα ο Παύλος μας λέει ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού. Apostulli Paul këtu na flet si punëtor i Zotit, shërbëtor i Zotit. Και τον έχει αποστείλει Απόστολος, τον έχει καλέσει ο Κύριος και τον έκανε Απόστολο και τον ξεχώρισε για το Ευαγγέλιο. E ka thirrur Zoti për të qenë shërbëtor, apostulli i tij, i veçuar për ungjillin e Perëndisë. Εδώ θέλω να το προσέξουμε αυτό. Duhet të kemi kujdes në lidhje me këtë vëllezër. Μία φορά είχαμε πάει στο Κωσυφοπαίδιο, στην Πρίστινα. Një herë kishim vajtur në Kosovë. Και εκεί μας έλεγαν ότι είχαν στείλει από την Αμερική για Αλβανία και Κωσυφοπαίδιο, είχαν στείλει 40 αποστόλους. Dhe na kishin thënë se na kanë dërguar nga Amerika për në Shqipëri dhe në Kosovë 40 apostoj. Η τάδε εκκλησία, δεν έχει σημασία. Dhe tha një emër kishit që s'ka rëndësi. Και τους είπα πολύ σωστά το λέτε, η εκκλησία τους έστειλε. Dhe ju thash mirë, thoni se me të vërtet kisha ju ka dërguar. Για να έχουμε, αδερφοί μου, τα αποτελέσματα πρέπει να στείλει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Që të kemi me të vërtet rezultat pozitiv, duhet që t'i dërgoje vetë Jezu Krishti. Είχαμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα ότι τις 5 διακονίες τις δίνει ο Χριστός. Kishim thënë në mësimet e kaluara se 5 shërbesat i jep Krishti. Και δεν λογαριάζει εδώ πέρα αν ξέρεις γράμματα ή δεν ξέρεις. Dhe nuk llogarit këtu nëse je i shkolluar apo jo. Ο Πέτρος δεν ήξερε γράμματα και ο Ιωάννης ήταν ψάδες.
Pietri dhe Gjoni nuk ishin ndonjë shkollë të veçantë, peshkatar ishin. Ο Ματθαίος για να είναι τελώνης πάει να πει ότι ήξερε, ο Λουκάς ήξερε, ήταν γιατρός. Ndërsa Mateo, nga që ishte targambledhës, ishte njëri i folluar. Edhe Luka ishte doktor. Ο Παύλος ήταν πολύ μορφωμένος. Pali ishte shumë i përgatitur. Αλλά η Γραφή δεν ρωτάει αν είσαι μορφωμένος ή όχι. Por shkrimi nuk pyet nëse je i arsimuar apo i shkolluar. Δεν είναι κακό να είμαστε μορφωμένοι, είναι καλό. Nuk është keq të jesh i arsimuar, mirë është. Όμως αδερφοί μου, στα πράγματα του Θεού, ο Παύλος τα νόμισε όλα, λέει ότι είναι σκύβαλα, δεν αξίζουν τίποτα. Por vëllezër dhe motra, apostulli Paul, për sa u përket gjërave të jetës përpara atyre të Perëndis, i pa të gjitha si plehra. Για να υπηρετήσει κάποιος τον Κύριο, δεν τον υπηρετεί επειδή έχει βγάλει πανεπιστήμιο και ξέρει πολλά πράγματα. Që ti shërbej dikush Zotit, nuk i shërben nga që është arsimuar shumë dhe din shumë gjëra. Δεν είναι επειδή διάβασες πολλούς πατέρες και ξέρεις πολλή πατερολογία. Apo nuk është se ka lexuar shumë libra për etrit dhe din shumë për ta. Το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, μπορούν να το κηρύξουν μόνο εκείνοι οι οποίοι το ζουν. Ungjillin mund ta predikojnë vetëm ata të cilët e përjetojnë. Και εδώ θέλω να σας πω ότι όσο πιο πολύ ζούμε το Ευαγγέλιο, όσο μάλλον το ζούμε, τόσο μπορούμε να το κηρύξουμε. Dhe këtu dua t'ju them se sa më shumë të përjetojmë ungjillin, domethënë aq sa e përjetojmë, aq mund ta predikojmë. Και αυτό έχει τη σημασία του. Dhe kjo ka rëndësinë e vet. Εδώ ο Παύλος μας λέει ότι τον ξεχώρισε ο Κύριος. Këtu Pali na thot se Zoti e zgjodhi, όπως είχε υποσχεθεί, λέει, μέσα στους προφήτες για τον Χριστό. ashtu sikur si kishte thënë nëpërmjet profetëve për Krishtin, ο οποίος γεννήθηκε εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, i cili lindi nga pasardhja e Davidit sipas mishit, απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, u vërtetua biri i Perëndis sipas frymës së drejtësisë, και αυτό είναι γιατί αναστήθηκε, έτσι, τον ανέστησε ο Θεός. Αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν Άγιος. dhe kjo është se e ringjalli Perëndia, pra u vërtetua se ishte i shenjtë. Αυτός τώρα ο ανεστημένος Χριστός, Tani ky Krishti i ringjallur, δια του οποίου τώρα λέει δια του Χριστού, nëpërmjet të cilit, pra thot nëpërmjet Krishtit, εδώ θέλω να προσέξετε τώρα, είναι τρεις λέξεις. Η μία είναι λάβαμε χάριν, këtu duhet të kujdesim pak, janë tre fjalë. Njëra thot se morëm hirin, το δεύτερο είναι αποστολή e dyta është mision, και το τρίτο είναι υπακοή πίστεως. dhe e treta është bindja e besimit. Εάν δεν λάβεις τη χάρη από τον Κύριο, δεν μπορεί να την κηρύξεις. Nëse nuk e merr hirin nga Zoti, nuk mund ta predikosh. Αν δηλαδή ο Κύριος δεν σε σώσει, πώς θα κηρύξεις σωτηρία? Nëse Zoti nuk të shpëton, atëherë si do të predikosh për shpëtimin? Και η σωτηρία είναι δώρο. Dhe shpëtimi është dhuratë. Κατά χάρη είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από εσάς Θεού το δώρο. Sipas hirit jeni të shpëtuar dhe kjo nuk është për jush, por është dhuratë e Perëndisë. Λάβαμε λοιπόν ένα δώρο από το Θεό πρώτα απ' όλα, που είναι η σωτηρία. Morëm nga Perëndia një dhuratë përpara së gjithash që është shpëtimi. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αναγεννηθεί πλέον Kur njeriu është rilindur tani më και είναι παιδί του Κυρίου, dhe është birë ose bi i Perëndisë, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει για τη σωτηρία. ai njeri mund të flasë për shpëtimin. Γιατί είναι σίγουρος ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του, το νιώθει.
sepse është i sigurt se i janë falur mëkatet e ndjen. Έχει φύγει το βάρος της αμαρτίας από πάνω του και νιώθει ελεύθερος. Nuk e ka me peshën e mëkatit dhe ndjehet lirë. Το δεύτερο, αν δεν λάβει κάποιος πνευμάγιο, πώς θα το κηρύξει? E dyta, nëse dikush nuk merr frymën e shenjtë, si mund të predikojë për frymën e shenjtë? Πολλοί προσπαθούν να μας εξηγήσουν το Πνεύμα το Άγιο και τα πνευματικά, Shumë mundohen të shpjegojnë për gjërat frymërore dhe për frymën e shenjtë, χωρίς να έχουν λάβει πνευμάγιο. pa e patur frymën e shenjtë. Εδώ θέλω να σας πω ότι για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε την Εκκλησία του Κυρίου, έχουμε πρώτη ανάγκη το Πνεύμα το Άγιο. Këtu duhet ju them që të mundemi të shërbejmë kishës së Krishtit, nevoja e parë jona është të kemi frymën e shenjtë. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο πώς θα σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος? Pa frymën e shenjtë, si mund të përdorë Zoti? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι σφραγίδα Θεού. Sepse fryma e shenjtë është vule Perëndis. Έτσι δεν λέει, εσφράγισε ημάς. Kështu nuk thot na vulosi, thot. Είναι η σφραγίδα, λέει, μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως. Na vulosi, thot, deri në ditën e shpengimit. Εμείς μπορεί να πούμε ότι αυτός ο αδερφός είναι πολύ καλός. Ne mund të themi për një vëlla për shembull se është shumë i mirë. Και με τα δικά μας κριτήρια να τον θεωρούμε ότι είναι το νούμερο 1 και αυτός μπορεί να μιλήσει και αυτός τα ξέρει. Dhe sipas kritereve që ne shohim tek ai, themi se ai është i saktë dhe mundet të flasë. Δεν έχει όμως τη σφραγίδα του Θεού. Por nuk e ka vulën e Perëndis, Γιατί δεν έλαβε Πνεύμα Άγιο? përse nuk ka marrë frymën e shenjtë? Πρέπει, αδερφοί, να κάτσει ο πιστός να λάβει Πνεύμα Άγιο. Duhet pra vëllezër dhe motra që njeriu besimtar të qëndrojë dhe të marrë frymën e shenjtë. Είναι σαν τον μαθητή ο οποίος θέλει να πάει από την πρώτη δημοτικού κατευθείαν στο πανεπιστήμιο. Është si puna e një nxënësi i cili don nga klasa e parë të shkojë direkt në universitet. Και του λες ότι δεν μπορείς να πας κατευθείαν στο πανεπιστήμιο. Dhe i thua se nuk shkohet dot në shkollë të lartë direkt. Πρέπει να βγάλεις το γυμνάσιο, το λύκειο και μετά θα πας. Do të mbarosh filloren, 8 vjeçaren, që janë ato, të mesmen, pastaj të lartën. Γιατί να μην μπορώ να μπω κατευθείαν από το δημοτικό? Përse mos shkoj direkt nga fillorja në shkollë të lartë? Γιατί απλούστατα δεν μπορείς. Sepse thjesht nuk mundesh. Για να μπορέσει ο Κύριος να δώσει χάρη σε κάποιο άνθρωπο, πρέπει να το βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Që të mundet Zoti të japë hir një njeriu, duhet të jap frymën e shenjtë. Πώς θα κηρύξω το Πνεύμα το Άγιο αν δεν το έχω λάβει? Si mund të predikoj për frymën e shenjtë, nëse unë s'jam pakzuar me frymën e shenjtë? Και μέσα στο Ευαγγέλιο ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά κεφάλαια που μιλάνε για το Πνεύμα το Άγιο. Dhe në Ungjillin e Jezu Krishtit e dim dhe i shohim se janë shumë kapitull të cilat flasin për frymën e shenjtë. Και η Γραφή μας λέει ότι κανένας δεν γνωρίζει παρά μόνο εκείνος που έλαβε. Dhe shkrimi na thot se askush nuk e njeh dhe nuk e din këtë përveç atij që e ka marrë. Άρα λοιπόν η σειρά των πραγμάτων είναι ο πιστός να μετανοήσει, να πιστέψει στον Χριστό. Pra, rradha e gjerave për besimtarin është që të besojë besimtari, të rilindet, τότε λαβαίνει τη χάρη από τον Κύριο atëherë merr hirin nga Zoti και μετά πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. dhe pastaj duhet që të pakzohet me frymën e shenjtë. Αλλιώς δεν έχει αποστολή. Μην ακούτε τι λένε, δεν έχουν αποστολή. Ndryshe nuk ka mision. Mos dëgjoni për misionet që thojnë, misionet të ndryshme që vinë. Θα μου πείτε, δεν έχει χρησιμοποιήσει ορισμένους ο Κύριος? Έχει χρησιμοποιήσει. Do të më thoni ma, Zoti a nuk ka përdorur disa prej tyre? I ka përdorur. Αλλά αποστολή όπως το λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου δεν μπορεί να έχει. Por mision, ashtu sikur e thot këtu fjala e Zotit, nuk mund të ketë.
Γιατί ο Κύριος ξεκαθάρισε στους μαθητές Sepse Zoti u asqaroi dishepujve vet, λίγο πριν αναλυφθεί, τα τελευταία λόγια του Κυρίου μας ήταν αυτά. përpara se të rrëmbet në qiell, ishin fjalët e Zotit ton këto. Οι μαθητές θέλουν να τελειώσουν. Κύριε, τώρα αποκαθιστάνει στη βασιλεία στον Ισραήλ. Dishepujt donin të mbaronin aty, duke thënë se duke e pyetur dhe duke i thënë Zot, tani do të vendosish mbretërinë tënde mbi Izrael. Ο Κύριος του λέει, δεν ανήκει σε εσάς αυτό. Zoti ju tha, nuk ju përket juve kjo. Εσείς περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Por ju qëndroni dhe pritni në qytetin e Jeruzalemit që të merrni forcë nga lart. Προσέχετε, λέει το εδάφιο, και τότε θα είσαστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια και ως εσχάτω της γης. Shikoni tani se ç'thot paragrafi. Atëherë do të jeni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, në Samari dhe në skajet e dhëut. Τη χάρη τη λαβαίνουμε από τη σωτηρία. Hirin e marrim nga shpëtimi. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιο και τα χαρίσματα είναι χάρη. Γι' αυτό τα λέμε χαρίσματα, είναι χάρη. Por edhe fryma e shenjtë dhe dhuntit janë hiri i Perëndis. Për këtë arsye quhen edhe harizmata. Και εδώ πέρα θα μας πει ο Παύλος ότι ελάβαμε τώρα από τον Κύριο Dhe këtu na thot Pali se morëm nga Zoti χάρη το πρώτο hirin së pari και αποστολή το δεύτερο. dhe mision të dytën. Θα δούμε μετά ποια είναι η αποστολή μας. Dhe do ta shohim pastaj se cili është misioni jon. Εδώ επιμένω ότι δεν είναι αρμόδιοι να κηρύξουν το Ευαγγέλιο παρά αυτοί οι οποίοι ζουν το Ευαγγέλιο. Këtu këmbguli duke thënë se nuk janë të përshtatshëm njerëzit të predikojnë Ungjillin përveç atyre që e jetojnë Ungjillin. Και μετά αφού λάβεις το Πνεύμα το Άγιο, Dhe pastaj pas të marrësh frymën e shenjtë, μπορείς να μιλήσεις και να πεις πώς είναι το Πνεύμα το Άγιο. mund të flasësh dhe të thuash se si është fryma e shenjtë, Γιατί έχεις την εμπειρία. sepse ke provojën. Επίσης, μπορείς να σου δώσει ο Κύριος χαρίσματα. Gjithashtu mundet Zoti të të jap dhuntit, Γιατί τα χαρίσματα τα δίνει με το Πνεύμα το Άγιο. sepse dhuntit i jep me anë të frymës të shenjtë. Είναι άλλο πράγμα η σωτηρία, εκεί έδωσε σε όλους από μία μνά. Është tjetër gjë shpëtimi. Zoti atje të gjithëve t'ju dha nga një mna. Αν δείτε όμως την παραβολή των ταλάντων, δεν έδωσε σε όλους τα ίδια τάλαντα. Po të shihni shëmbëltyrën e talentave, nuk u dha të gjithëve një lloj. Έδωσε σε άλλους 5, σε άλλους 2, σε άλλους 1. Tjetrit i dha 5, tjetrit i dha 2, tjetrit i dha 1 talent. Κατά την ιδέα, λέει αυτόν, η ικανότητα. Κατά την ικανότητα που έχει ο καθένας. Sipas mundësisë së gjithë secilit prej tyre. Το Πνεύμα το Άγιο τα δίνει αυτά. Fryma e shenjtë është që i jep këto. Όταν το Πνεύμα το Άγιο κάνει ένα αδερφό μας Ευαγγελιστή, Kur fryma e shenjtë bën një vepër ungjillizimi, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ευαγγελίζει και βγαίνει χάρη από το στόμα του και όλοι καταλαβαίνουμε αυτός είναι Ευαγγελιστής. dhe kuptojmë se ky njeri ka hirin e Perëndisë në të dhe mundet të jetë ungjilltar. Όταν κάποιος του δίνει ο Κύριος ωραίες προφητείες και ευλογεί την Εκκλησία και δίνει οδηγίες στην Εκκλησία, το καταλαβαίνουμε γιατί ακούμε τις προφητείες του. Kur dikujt i jep Zoti të profetizojë dhe bekohet kisha, e kuptojmë se kjo është nga Zoti dhe drejtohet edhe kisha me anë të profecive që vën. Αλλά αυτά τα παίρνει ο άνθρωπος μετά αφού και λάβει πνεύμα Άγιο. Por të gjitha këto pra njeriu i merr pasi të marrë frymën e shenjtë. Λάβαμε λοιπόν χάρη Morëm pra hir και τώρα λαβαίνουμε αποστολή. dhe tani marrim edhe mision. Ποια είναι η αποστολή που έχουμε? Cili është misioni që kemi? Σημειώστε το αυτό, Shënojeni këtë. Είναι υπακοή πίστεως πάντων των εθνών. Është bindje e besimit të
Ποιο εδάφιο είναι αυτό? Είναι το εδάφιο 5. Është tek paragrafi i 5 që thot bindje në besim midis të gjithë kombeve. Rishti 5, vëlla. Kapitulli i parë, rishti 5. Po. Λάβαμε λοιπόν η εντολή που έχουμε τώρα, γιατί το λάβαμε δεν είναι δικό μας. Urdhri që kemi tani për misionin, sepse e morëm, nuk është i joni. Μια φορά ήμουν στο στρατό και είχα ανεβεί σε ένα κρεβάτι και μιλούσε για τον Χριστό. Një herë isha në ushtri dhe sikur isha në krevat flisja për Krishtin. Είμαστε σε ένα φυλάκιο εκεί, ήταν καμιά 20 φαντάρι και εγώ τους μίλαγα για τον Χριστό. Ishim në një pikë ushtarake, nga 20 ushtarë dhe flisja për Krishtin. Όταν τέλειωσα και κατέβηκα, Kur mbarova dhe u ula poshtë, με πιάνει ένας φαντάρος. me kapi një ushtar. Μου λέει, πώς μπορείς και τα λες αυτά? Më tha, si mundesh t'i thua ashtu? Και λέω, αυτά που λέω είναι η εμπειρία μου με τον Κύριο. Dhe i thash se të gjitha këto që them janë provojë ose eksperiencat mia që kam me Zotin. Μου λέει, εγώ έχω σπουδάσει θεολογία. Δεν μπορώ να το πω. Më thot, unë kam studiuar theologji dhe nuk mundem t'i them. Έχω βγάλει το πανεπιστήμιο, Kam mbaruar dhe shkollën e lartë në theologji, έμαθε πολύ καλά αρχαία ελληνικά για να μπορεί να μεταφράζει καλά τη γραφή. kishte mësuar shumë mirë gjuhën e vjetër, gjuhën e lashtë greke që të mund ta përkthente, domethënë nga tekstet e reja që janë. Έμαθε ιστορία, Kishte mësuar historinë, έμαθε από αρχαιολογικά ευρήματα. kishte mësuar nga pikat arkeologjike, nga ato që gjenden në to. Ξέρετε κάτι, δεν μπορούσε να πει ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, σώζει και βαφτίζει με πνεύμα Άγιο. E dini diçka, nuk mund të thoshte se Krishti është i gjallë, shpëton dhe pagzon me frymë të shenjtë, Γιατί δεν το είχε λάβει. sepse nuk i kishte marrë. Και ο άνθρωπος ειλικρινής μου το είπε, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτά. Dhe ai njeri ishte i ndërgjegjshëm, ma tha se unë nuk mundem t'i them këto që thua. Γιατί το Ευαγγέλιο πρέπει να το έχεις ζήσει πρώτα για να το πεις στον άλλο. Sepse ungjillin do ta kesh përjetuar së pari që të mund t'ja thuash tjetrit. Μετά θα πούμε στον άλλο ότι πρέπει να συγχωράει. Αν εμείς δεν έχουμε συγχωρέσει, πώς θα το πούμε? Pastaj do t'i themi tjetrit se duhet të falë. Nëse ne nuk kemi falur kurrë, si mund t'i themi atij të falë? Πρέπει να πούμε στον άλλο όλα τα εδάφια της Γραφής. Dhe do t'i themi tjetrit të gjitha paragrafet e Biblës. Εάν εμείς στη ζωή μας δεν τα κάνουμε, πώς θα τα πούμε? Nëse ne në jetën tonë nuk i vëmë në jetë këto paragrafet e Biblës, si t'ja themi tjetrit? Γιατί δεν είναι μόνο αναγεννήθηκα έλαβα πνεύμα Άγιο, είναι μια χριστιανική πορεία τώρα. Sepse nuk është vetëm se u rilinda dhe mora frymën e shenjtë, por është një rrugë e krishterë e njeriut të Zotit. Στην οποία ο χριστιανός μαθαίνει κάθε μέρα το κάθε εδάφιο τι πάει να πει. Ku në të cilën pra në këtë rrugë çdo ditë i krishteri mëson çdo paragraf dhe i ka provojë të jetës së tij. Γιατί μας περνάει από εκεί ο Κύριος? Përse na kalon nga aty Zoti? Μας μαθαίνει την αρετή, την υπομονή. Na mëson virtytet, na mëson durimin. Όταν δεν έχω υπομονή να κάτσω λίγες ώρες, λίγες μέρες στα γόνατα να λάβω πνεύμα Άγιο, πώς θα διδάξω υπομονή στον άλλο? Ku nuk kam durim të qëndroj pak orë ose pak ditë në gjunjë që të marr frymën e shenjtë, si mund të kem durim për të mësuar të tjerët? Όταν στην πρώτη δυσκολία δεν έχω υπομονή και τα βάζω με τον Κύριο ή φεύγω από τον Κύριο, πώς θα διδάξω την υπομονή στον άλλο? Kur në provën më të parë që kaloj, nuk kam durim të dalis provuar, si mund ta mësoj tjetrin që të bëjë durim pastaj? Αυτό είναι σε όλη τη χριστιανική ζωή. Kjo është për të gjithë jetën e krishterë të njeriut. Ο άνθρωπος τώρα που έχει την αποστολή από τον Κύριο Tani njeriu që ka misionin nga Zoti είναι αυτός ο οποίος
zi το Ευαγγέλιο. Është ai që e përjeton Ungjillin. Όταν ζούμε το Ευαγγέλιο μπορούμε και να το πούμε. Kur e jetojmë Ungjillin, mundemi edhe ta themi. Δηλαδή αν εγώ δεν πληρώνω τους υπαλλήλους μου, πώς θα λέω στον άλλο πρέπει να πληρώνει τους υπαλλήλους σας. Είναι δίκαιο. Do me thënë në qoftë se unë punëtorët që kam në punë nuk i paguaj, si ti them unë dikujt tjetër që duhen punëtorët të paguhen? Εάν εγώ δεν αγαπάω τη γυναίκα μου, πώς θα λέω στους άλλους πρέπει να αγαπάτε τη γυναίκα σας. Në qoftë se unë nuk e dua gruan time, si do t'ju them të tjerëve të duan gratë e tyre? Αυτά είναι στη συνέχεια τώρα σαν χριστιανός. Kjo është si vazhdim, si krishterë. Λάβαμε λοιπόν τώρα χάρη και μία αποστολή μας έχει αποστείλει ο Κύριος. Dhe morëm pra hirin dhe një mision na është dërguar nga Zoti. Σε όλα τα έθνη, Në të gjitha kombet, τι να τους πούμε, çfarë t'ju themi? να υπακούσουν σε αυτό το Ευαγγέλιο. Që t'i binden këtij Ungjilli, Να το πιστέψουν ta και να το besojnë υπακούσουν. dhe t'i binden. Βλέπετε το εδάφιο. Εις υπακοήν πίστεως. E pat paragrafin, në bindje të besimit, për bindje në besim. Είναι ένας και του λέω πρέπει να προχωρήσεις. Pra, është sikur ti thuash, duhet të përparosh. Λέει δεν χρειάζεται το βάπτισμα στο νερό, ο ληστής δεν βαφτίστηκε. Thot, nuk është e nevojshme të pagzohem në ujë. Λέω ο ληστής δεν μπορούσε να βαπτιστεί. Nuk është e nevojshme të pagzohem në ujë, sikur grabitsi në kryq atje, në Krishtin, se nuk arriti të pagzohet. Αν κατέβαινε, αν υπήρχε τρόπος να κατέβει από το σταυρό, πιστεύω ότι θα βαφτιζόταν αμέσως ο ληστής. Ai nuk arriti që të pagzohet, po të kishte kohë dhe mundësi të pagzohej, do ta bente. Πώς δεν μπορούσε να βαπτιστεί. Nuk mund të pagzohej atje ku ishte. Άρα λοιπόν δεν είναι υποχρεωτικό, λέει. Atëherë pra nuk është e detyrueshme. Όχι αδερφέ μου, λάθος κάνεις. Jo, vëlla dhe motër, kjo është gabim. Η Γραφή μας λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Sepse shkrimi na thot kush beson dhe pagzohet do të shpëtohet. Θα πει ο Κύριος μας για τις τελώνες και τις πόρνες. Do të thot Zoti jon për tragambledhësit dhe për prostitutat, Ήρθε λέει ο Ιωάννης και κήρυξε βάπτισμα μετανοίας. erdhi Gjoni dhe predikoi pagzim pendimi. Οι τελώνες και οι πόρνες λέει βαπτιστήκαν. Dhe tragambledhësit dhe prostitutat u pagzuan. Οι δε Φαρισαίοι Kurse farisejt μας λέει η Γραφή ότι υθέτησαν τη Βουλή του Θεού na thot shkrimi se e shkelen urdhrin e Perëndisë, μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. duke mos u pagzuar prej tij. Είναι ανάγκη να μας βαπτίσει εμάς ο Ιωάννης, εμείς είμαστε τώρα διδάσκαλοι. Ma është nevoja të pagzohemi nga Gjoni, ne jemi më lartë se Gjoni. Αδερφέ, χαμήλωσε λίγο, Vëlla, ulu pak. όσα και αν έχεις μάθει. Sa do të kesh mësuar, Να είμαστε όπως τον Κύριο μας ταπεινοί. të jemi sikur Zoti jon, të përulur. Ο Κύριος μας πήγε στον Ιωάννη και του λέει Ιωάννης, Κύριε, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Zoti jon i shkoi të pagzohet tek Gjoni dhe Gjoni i tha, Zotën unë kam nevojë të pagzohem prej teje. Όχι, του λέει ο Κύριος. Jo, i tha Zoti. Εμείς θα εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Ne do të përmbushim çdo drejtësi të Perëndisë. Είναι εντολή του Κυρίου, εμείς θα το κάνουμε. Pra është urdhër i Zotit, pra do ta bëj. Μα εσύ δεν έχεις ανάγκη, είσαι ο Υιός του Θεού. Ma ti nuk ke nevojë, je biri i Perëndisë. Όχι. Πρέπει να το κάνουμε και εμείς για να μας δείξει το δρόμο ο Κύριος. Jo, do ta bëjmë edhe ne që të na tregojë rrugën Zoti. Και βαπτίστηκε ο Κύριος μας. Dhe u pagzua Zoti jon. Και έλαβε το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος μας. Dhe mori frymën e shenjtë Zoti jon. Και περπάτησε σαν χριστιανός ο Κύριος μας. Dhe eci si i krishterë Zoti jon.
απέθανε και ανέστη. Vdiq dhe u ringjall. Αυτός είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Kjo është rruga, nuk ka diçka tjetër. Πολλοί θέλουμε τις ευλογίες χωρίς να Shumë. περάσουμε από όλα τα στάδια που λέει ο λόγος του Κυρίου. Shumë i duam bekimet, por pa kaluar nga gjitha këto state. Επαναλαμβάνω, δεν μπορείς να πας στο πανεπιστήμιο εάν δεν περάσεις όλες τις τάξεις. Përsëris, se nuk mund të shkosh në shkollë të lartë nëse nuk i ke kaluar të gjitha klasat. Σε μία τάξη να μείνεις, ένα μάθημα να μείνεις, δεν πας παραπάνω. Në një klasë po të mbetesh ose në një mësim po të mbetesh, nuk mund të përparosh. Εγώ δεν ήμουν καλός μαθητής στο σχολείο Unë nuk isha nxënës i mirë në shkollë και έμεινα. dhe mbeta në klasë. Επειδή ήμουν τρίτη γυμνασίου τότε μου λένε, δεν μπορούσαν, μου λένε έλα το Σεπτέμβρη. Nga që isha në shkollën mesme, në klasën e Ξαναδίνω το Σεπτέμβρη, πάλι ξανά μείνε. më thanë, hajde në shtator të japësh për vjesht, më thënë. Vash në Δεν shtator μπορείς të να bëta πας përsëri. παραπάνω. Δεν μπορείς να πας παραπάνω. Dhe kur mbeta përsëri më thanë nuk mund të shkosh më tutje. Έλα μου λένε τον άλλο Ιούνιο. Eja më thanë në qershorin që vjen të japish përsëri provimin. Ξαναπάω τον άλλο Ιούνιο, Shkova në qershor, αλλά τα γαλλικά ξέρετε, τα πάω πολύ καλά με τις ξένες γλώσσες, το έχετε διαπιστώσει. por në frangjisht që ishte puna për frangjishtën, domethënë nuk ja çoj mirë me gjuhët e huaja. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ούτε τι έλεγε, τίποτα καθόλου. Unë nuk mund të kuptoja asgjë nga sa dëgjohej, as nga sa thonin. Μου λένε πήγαινε πίσω από την αδερφή σου να αντιγράψεις, γιατί με είχε προλάβει πια η αδερφή μου, αφού είχα μείνει στην ίδια τάξη. Dhe më thanë, shko tek motra jote që ti shkruaj ajo, si ishte në një klasë pas me jetë. Αλλά έβλεπα που έγραφε εκεί κάτι γράμματα, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τι ήταν αυτά. Πώς θα τα γράψω, δεν ήξερα ούτε να τα γράψω. Po pash motrën që i shkruan të disa shkronja, por unë si kuptoja shkronja që shkruan të ajo që ti shkruaj edhe në letën time. Μου λένε ούτε να αντιγράφεις, δεν ξέρεις. Dhe më thanë as ta kopjosh se çfarë shkruan ajo nuk din. Πώς να πάω παραπάνω, μπορούσα να πάω παραπάνω. Ku të shkoja më lart? Nuk shkova më lart. Έτσι αδερφοί μου είναι και τα πνευματικά. Kështu vëllezër dhe motra janë edhe gjërat frymërore. Εάν δεν περάσεις το μάθημα, δεν μπορείς να πας παραπάνω. Nëse nuk e kalon mësimin, nuk mund të shkosh më tutje. Ορισμένοι επειδή δεν θέλουν να περάσουν το μάθημα, Kurse disa të tjerë të cilët nuk duan ta kalojnë provimin, θέλουν να γυρίσουμε όλοι πίσω στην ίδια τάξη. Δεν γίνεται. don që të kthehen të gjithë mbrapa në të njëjtën klasë ku ishin. Kjo nuk Οι bën. συμμαθητές μου δεν γύρισαν πίσω, αυτοί πήγαν παραπάνω, εγώ έμεινα πίσω. Shokët e klasës time nuk u kthyen mbrapa, nuk mbetën me mua, por ikën, kaluan klasën tjetër. Επειδή εσύ δεν κάνεις το σωστό βήμα και μένεις πίσω, δεν σημαίνει θα μείνουν όλοι πίσω. Κάποιοι άλλοι θα πάνε μπροστά. Nga që ti nuk e bën hapin e duhur dhe mbetesh mbrapa, që nuk do të thotë se do të mbeten të gjithë. Të tjerët do të përparojnë, do ikin. Μα γιατί άλλοι να πάνε πιο μπροστά, γιατί πέρασαν το μάθημα. Ma përse të tjerët të dalin përpara, domethënë të përparojnë, nga që kanë mësuar mësimin. Εδώ λοιπόν αδερφοί μου πρέπει να λάβουμε από τον Κύριο πρώτα για να μπορέσουμε να δώσουμε. Këtu pra vëllezër dhe motra, duhet së pari të marrim nga Zoti që të mundemi të japim pastaj. Και όσο πιο πολύ έχει ζήσει ο χριστιανός το Ευαγγέλιο, τόσο πιο πολύ μπορεί να το κηρύξει. Dhe sa më tepër ta ketë përjetuar i krishterit të Ungjillin, kaq më tepër mundet ta predikojë. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι λάβαμε χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών. Këtu na thot se morëm hir dhe apostollim për bindje në besim midis të gjithë kombeve. Δεν είναι το Ευαγγέλιο άλλο για τους Αμερικάνους, άλλο για τους Σουηδούς, άλλο για τους Γερμανούς, άλλο για τους Αλβανούς, άλλο για τους Έλληνες και άλλο για τους Εβραίους. Nuk është ungjilli tjetër për amerikanët, tjetër për indianët, tjetër për grekt, tjetër për hebrejt, tjetër për shqiptarët. Το Ευαγγέλιο είναι
προς όλους ίσο. Ungjilli është i njëjtë për të gjithë. Μας λέει εδώ πέρα, υπακούς το Ευαγγέλιο. Αμήν. Na thot këtu, i bindesh ungjillit. Amin. Δεν υπακούς το Ευαγγέλιο. Nuk i bindesh ungjillit. Και προσέχτε αδερφοί μου, ο προφήτης Ισαΐας λέει Dhe profeti Isaia thot, έχει κάνει 5 κεφάλαια προφητείες kishte bërë 5 kapituj profeci. και λέει στα πρώτα 5 κεφάλαια, λέει 6 ουε. Dhe thot në 5 kapitujt e parë, 6 herë fjalën mirë. Ουε σε αυτούς που ενώνουν οικία με οικία, Ueki, που ενώνουν σπίτι με σπίτι, λέει τα θέλουν όλα δικά τους, να μην μείνει τόπος για άλλο. mirë ato që i duan të gjitha të tyre, të mos u lënë vend të tjerëve. Ουε σε αυτόν που κάνει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Mirë për atë që e bën të bardhën zezë dhe të zezën e bën të bardhë. Ουε σε αυτόν που σηκώνει το πρωί να πιει σίκερα. Mirë ai që ngrihet në mëngjes për të pirë pije dese. Μέχρι εδώ αδερφοί έχει πει αρκετά. Deri këtu vëllezër dhe motra ka thënë mjaftueshëm. Αλλά έρχεται τώρα και βλέπει ένα όραμα. Por vjen tani dhe shef një vegim. Και όταν βλέπει το όραμα, είδε τον Κύριο, τον βασιλέα. Dhe kur pa në vegim, pa Zotin mbret. Και θέλω να προσέξετε λίγο εδώ τη σειρά του κηρύγματος του Ισαΐα. Dhe duam të shohim, të japim pak kujdes këtu, radhën e predikimit të Isaias. Στο έκτο λοιπόν κεφάλαιο του Ισαΐας, Në είδα kapitullin λέει e τον Κύριο, τον βασιλέα. Në kapitullin e 6 tek Isaia, pra, pa mbretin, Zotin mbret, Είδε τα σεραφείμ με 6 πτέρυγες, pa serafinët me 6 krah, πετάγανε, έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. fluturonin dhe thonin i shenjt, i shenjt, i shenjt. Και εκεί ακριβώς, όταν βλέπει τον Κύριο, Ισαΐας λέει το 7ο ουε για τον εαυτό του. Dhe aty, kur pa Zotin, tha të mirën e 7, e tha për veten e vet, tha, oj mirë jon. Αλίμονο σε μένα χάθηκα, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Oj mirë jon, tha, jam njeri me buzë të papastra dhe jetoj në mes të një populli me buzë të papastra. Είδα το βασιλιά. Pash mbretin. Προσέχτε τώρα. Και τότε πάει ένα σεραφείμ, πήρε μία λαβίδα Dhe atëherë doli një serafim i cili mori një mashën, πήρε ένα κάρβουνο λέει από το θυσιαστήριο mori një çmyr thot të ndezur nga altari, το πέρασε στα χείλη του Ισαΐα e kaloi tek buzët e Isaias και του λέει η ανομία σου εκαθαρίστη. dhe i tha paudhësia jote u pastrua. Και τότε ακούει τον Κύριο και λέει ποιος θα πάει για μας. Dhe atëherë dëgjoj Zotin që pyeti duke thënë kush do të shkojë nga ne, Γιατί φώναζαν Άγιος, Άγιος, Άγιος 3 φορές. sepse thërrisnin duke thënë i shenjt, i shenjt, i shenjt 3 herë. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα Άγιο. Është Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Και λέει ποιος θα πάει για μας. Dhe thot kush do të shkojë nga ne. Τότε λέει ο Ισαΐας, εγώ εδώ Απόστολε μου. Dhe atëherë tha Isaia, ja ku jam o Zot, dërgom. Και εγώ θέλω τώρα να προσέξετε. Dhe këtu duhet ta shohim mirë pra. Λέει πολλές προφητείες ακόμα ο Ισαΐας. Thot shumë profeci të tjera përsëri Isaia. Αλλά από το 52 κεφάλαιο και μετά θα μας πει κάτι ωραίο. Por nga kapitulli 52 më pas do të na thot diçka shumë të bukur. Στο 52 κεφάλαιο τώρα έχει την αποστολή. Në kapitullin e 52 tani ka misionin.
λέει πόσο ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του ευαγγελιζομένου αγαθά, που λέει ειρήνη. Sa të mira thot janë këmbët e atyre që sjellin ungjillin e Perëndis dhe predikojnë për paqe. Και τώρα ο Ισαΐας, αδελφοί μου, βλέπει και θα μας κάνει ένα άλλο κήρυγμα. Dhe tani Isaia shef dhe vazhdon të bëjë një tjetër predikim. Δεν θα μας κάνει το κήρυγμα του βασιλέα που τον είδε σε θρόνο υψηλό και επειρμένο. Nuk do të bëj predikimin për mbretin që pa në thronin e tij, Αλλά θα αρχίσει αλλιώς. por do të vazhdojë ndryshe. Ακούστε πώς αρχίζει το 53 κεφάλαιο του Ισαΐα. Dëgjoni si vazhdon në kapitullin e 53 Isaia. Τις επίστεψε στο κήρυγμά μας? Kush i besoi predikimin ton? Ποιος είναι αυτός που θα πιστέψει στο κήρυγμά μας? Kush është ai që do të besojë në predikimin ton? Ποιο κήρυγμα? Cilin predikim? Ότι είδα τον Κύριο Βασιλέα? Se pash mbretin Zot? Είδα πόσο ένδοξος είναι? Pash se sa i lavdishëm është? Τώρα, αδερφοί μου, πρέπει να πιστέψουμε ένα άλλο κήρυγμα που έχει αποστολή. Tani duhet vëllezër dhe motra të besojmë një predikim tjetër që ka mision. Και αν θα διαβάσετε το 53 κεφάλαιο, βλέπει τον Ιησού μας επάνω στο σταυρό. Dhe po të lexojmë kapitullin 53 të Isaias, shef Krishtin në kryq të Golgotës. Δεν κηρύττει τώρα ένα βασιλιά, Nuk predikon tani këtu për një mbret, κηρύττει ένα άνθρωπο που δεν έχει καμία δόξα, predikon për një njeri i cili nuk ka asnjë lavdi, που είναι καταπεφρονημένος από τους ανθρώπους, i cili është i përçmuar nga njerëzit, αλλά αυτός πέθανε για τρία πράγματα. por ai vdiq për 3 gjëra: Τις αμαρτίες μας, për mëkatet tona, τις θλίψεις μας për pikëllimet tona και τις ασθένειες μας. dhe për sëmundjet tona. Τώρα πρέπει να πάμε στον Κύριο, αδερφοί. Tani duhet të shkojmë tek Zoti, vëllezër, Και θα δει τον Ιησού μας επάνω στο σταυρό. dhe do ta shohë Jezusin në kryq. Όταν τώρα θα έρθει ο Κύριος μας και τελειώσει το κήρυγμά του, θα αναφερθεί σε αυτές τις προφητείες. Tani kur të vijë Zoti dhe do të flasë për këto profeci, për këto predikime. Και αναφέρεται στην πρώτη προφητεία και λέει γιατί δεν πιστεύει, ποιος θα πιστέψει στο κήρυγμά μας? Θα πει στο 12 κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη. Dhe e thot të Kungjilli sipas Gjorit në kapitullin e 12, kush do t'i besojë predikimit ton? Ενώ έκανε τόσα θαύματα δεν επίστευσαν. Ndërsa bëri kaq mrekullira, nuk e besuan. Για να πληρωθεί το ρηθέν του Ισαΐα, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας? Që të përmbushet e thëna nga profeti Isaia se kush i besoi predikimit ton. Ήρθε ο Χριστός, Erdhi Krishti, θεράπευε, shëroi, έσωζε, shpëton të njerëz, έπαιρνε τη στεναχώρια από τους θλιμμένους, merrte vështirësitë e të pikëlluarve, αλλά αυτοί δεν σωθήκανε. por ato nuk u shpëtuan. Και λέει, αναφέρεται λοιπόν και λέει, γιατί δεν πιστέψανε? Dhe vjen dhe thot, pse nuk e besuan? Γιατί πάλι είπε ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών. Sepse përsëri thot Isaia se u vërbuan sytë e tyre. Στο πρώτο κήρυγμα, όταν είδε τον Κύριο Βασιλέα, ξέρετε τι είπε ο Κύριος του Ισαΐα? Në predikimin e parë, kur e pa Zotin mbret, e dini se çfarë tha Isaia? Με την ακοή θα ακούσετε, δεν θα καταλάβετε. Se me vesh do të dëgjojnë, por nuk do të kuptojnë. Θα δείτε, δεν θα εννοήσετε. Do të shihni me sy dhe nuk do të shikoni. Τι ωραία που μας ερμηνεύει τον Ισαΐα ο Ιωάννης. Sa mirë që na e shpjegon
Isaia në Gjoni. Βλέπουν το βασιλιά Shohin και mbretin, δεν εννοούνε. nuk e kuptojnë. Ξέρετε γιατί? E dini pse? Γιατί περίμεναν κατευθείαν να γίνουν βασιλιάδες. Sepse pritën që direkt të bëheshin mbretër. Δεν πέρασαν από τις χαμηλές τάξεις. Nuk kaluan nga klasat e ulta poshtë. Όταν λέει ποιος επίστεψε στο κήρυγμα, Kur thot se kush besoi në predikimin, δεν λέει το κήρυγμα του βασιλέα, nuk thot për predikimin e mbretit, αλλά λέει το κήρυγμα του ταπεινού Ιησού επάνω στο σταυρό. por thot për predikimin e të përullurit Jezus në kryq. Και όταν ο ευνούχος διάβαζε αυτό το εδάφιο του Ισαΐα, Dhe kur Evnuku lexoi këtë paragraf nga Isaia, του λέει στο Φίλιππο, για ποιο μιλάει εδώ ο προφήτης? e pyet Filipin dhe i thot, për kë flet këtu profeti? Για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλο? Flet për veten e tij apo për dikën tjetër? Ποιος είναι αυτός που φέρθηκε σαν πρόβατο έμπροσθεν του κήροντος αυτό άφωνο? Kush është ai që shkoi si qenç përpara thertarit të tij, pa zë? Και μας λέει τώρα η Γραφή, μόλις ακούει αυτό το κήρυγμα, ο Dhe na ευνούχος shkrimi se sapo dëgjoi këtë predikim Evnuku, προσέχτε, το πιστεύει. e besoi. Και ενώ περπατάνε βλέπει νερό. Dhe duke ecur si qishin pa ujë. Λέει, να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Dhe tha, ja ku ka ujë, çfarë më pengon të baptizohem? Αν πιστεύεις, τι να σε. Nëse beson, mundesh, i thot Filipi. Κατευθείαν υπάκουσε στο Ευαγγέλιο. Direkt ju bind ungjillit. Κατευθείαν υπάκουσε σε αυτό το κήρυγμα. Direkt ju bind këtij predikimi. Οι Εβραίοι ξέρετε τι πάθανε? Ebrejt e dini se çfarë gjeti, çfarë pësuan. Περίμενε να τους πάρει ο Κύριος και να τους κάνει βασιλιάδες σε όλα τα έθνη. Pritën që t'i merrte Zoti dhe t'i bënte të gjithë mbretër në të gjitha kombet. Πώς θα σε κάνει βασιλιά έτσι που είσαι με τα χάλια που έχεις? Po si të bëjmë mbret ashtu siç je? Δεν πρέπει να σε ταπεινώσει, να σε μάθει, να σε αγιάσει και μετά να σε υψώσει. Nuk duhet që të përul së pari, të shejtëroj dhe pastaj të të lartësoj. Γι' αυτό το κήρυγμα, αδερφοί, αρχίζει από χαμηλά. Për këtë arsye, predikimi vazhdon nga poshtë, Από τον ταπεινό Χριστό. nga Krishti i përulur. Αυτό το κήρυγμα πρέπει να καταλάβουμε. Këtë predikim duhet të kuptojmë. Όταν ο Κύριος μας αποστέλει να αρχίσουμε από το μηδέν Kur Zoti na dërgon që të vazhdojmë nga zeroja και να περάσουμε όλες τις τάξεις dhe t'i kalojmë pastaj të gjitha klasat. και μετά θα μας υψώσει. Dhe pastaj do të na lartësoj. Οι Εβραίοι θέλανε ακόμα και οι μαθητές. Τώρα, Κύριε, αποκαθιστάνει στη βασιλεία. Hebrejt donin akoma dhe dishepujt kur e pyeten tani o Zot do të vendosësh mbretërinë. Στο μυαλό τους είναι το πρώτο όραμα, αλλά δεν έχουν ακόμα εννοήσει. Në mendjen e tyre ky është vegimi i parë, domethënë, por akoma nuk e kanë kuptuar. Θέλουμε το βασιλιά, θέλουμε τη βασιλεία. Dua mbretin, dua mbretërinë. Θα τη πάρεις και τη βασιλεία. Do ta marrësh dhe mbretërinë. Αλλά πρώτα περίμενα να λάβεις πνεύμα Άγιο. Por përpara për të marrësh frymën e shenjtë. Ζήσε το Ευαγγέλιο. Përjetoje ungjillin, Γιατί στον ουρανό δεν θα μπει αδικία. sepse në qiell nuk do të hyjë padrejtësia. Μάθε να ζεις από τώρα το Ευαγγέλιο. Mëso së pari të dish se ç'është ungjilli, Και όταν δει ο Κύριος ότι αυτά τα λίγα που σου εμπιστεύτηκε τα έκανε στα 2-4, θα σου πει έβγε δουλειά αγαθέ και πιστεύει. kur Zoti të shoh se në ato pak gjëra që mësove, në ato 2 që të dha Zoti ti bëre 4, do të të thotë eja shërptori mirë dhe besnik. Γίνε πάνω 5 πόλεων. Merr pushtet mbi 5 qytete. Θα έχει άδικο. Do të jetë e padrejtë. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Kjo pra është rradha e gjërave.
Σήμερα οι άνθρωποι ζούμε στον καιρό που δεν υπάρχει καθόλου υπομονή. Sot njerëzit jetojnë në një kohë që nuk ka durim as pak. Θέλουμε τα πάντα, αλλά εύκολα. I duam të gjitha, por lehtë. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όμως στο Ευαγγέλιο. Por gjërat nuk janë kështu në Ungjillin. Και εμείς σαν χριστιανοί δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τον κόσμο. Dhe ne vëllezër të krishterë nuk duhet të ndjekim botën. Αλλά αν θέλουμε να υπηρετήσουμε τώρα τον Κύριο Por nëse duam të shërbejmë Zotit και να είμαστε μέλη αυτής της εκκλησίας που έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, dhe të jemi pjesëtar të kësaj kishë që kemi thënë në mësimet e kaluara, πρέπει να μαθαίνουμε συνέχεια τα απλά μαθήματα τα καθημερινά. duhet të mësojmë gjithnjë mësimet e thjeshta të përditshmet, Το οποίο δεν είναι μόνο ένα. ku këto mësime nuk është vetëm një. Μιλάμε στην αρχή για τη σωτηρία, για το Πνεύμα το Άγιο, Flasim fillimisht për shpëtimin, për frymën e shenjtë, αλλά μετά λέει η Γραφή διδάσκοντες πάντα όσα παρήγγειλε σε εσάς. por pastaj thot shkrimi, duke të mësojmë të gjitha sa ju ka porositur ju. Η υπακοή πίστεως τώρα είναι οτιδήποτε μας είπε ο Κύριος να πούμε αμήν. Bindja e besimit tani është çfarë do të qoftë ajo që na ka thënë Zoti dhe të themi amen. Όχι να πούμε ορισμένα και ορισμένα όχι. Jo disa ti themi dhe të tjera jo, Να πούμε αμήν στον Κύριο σε όλα. por ti themi amin Zotit në të gjitha. Και ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη, αδερφοί, να ζήσουμε αυτό το Ευαγγέλιο. Dhe Zoti do të na japë forcë, vëllezër dhe motra, që ta përjetojmë këtë Ungjil. Αυτός τώρα που το ζει μπορεί και να το κηρύξει. Tani ai që e përjeton Ungjillin mundet edhe ta predikojë. Θα μου πείτε, οι γυναίκες μπορούν να κηρύξουν, βέβαια. Do të më thuash, gratë mund të predikojnë, patjetër. Μια έμπειρη τώρα ηλικιωμένη αδερφή Një motër tani me provojë μπορεί να διδάσκει τις νέες, të mësojë, thot të rejat, να είναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, οικοφύλακες. Të duan burrat e tyre, të mbajnë shtëpitë e tyre, të jenë mikpritëse. Είναι τώρα γιατί το έχει ζήσει. Është këto, i ka bërë për para vetë këto gjëra, i ka përjetuar. Ξέρει τι σημαίνει να είμαι κοντά στα παιδιά μου, έχει κόπο. E din çfarë do të thotë që të jetë të rrisë fëmijët e saj, ka mund kjo. Σήμερα λοιπόν δεν θέλουν κόπο πολύ. Sot nuk duan të mundohen shumë. Δεν θέλουν να υπακούσουν στον άντρα. Nuk duan t'ju binden burrave. Τι θα διδάξουν? Çfarë të mësojnë atëherë? Την ανυπακοή. T'ju mësojnë mosbindjen? Το ίδιο και οι άντρες, μπορεί και να το χρησιμοποιήσει και στο έργο του. Të njëjtën gjë edhe burrat në veprën e tyre. Αλλά για να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος, Por që të na përdorë Zoti, θα μας δείξει και τον Κύριο το Βασιλέα, do të na tregojë edhe Zotin si mbret, αλλά το κήρυγμα το οποίο πρέπει να πιστέψουμε είναι por predikimin të cilin do ta besojmë, αυτό που λέει για το Χριστό μας επάνω στο σταυρό. është ajo që thot për Krishtin ton në kryq. Όχι ένα ένδοξο Χριστό, Jo një Krisht të lavdishëm, αλλά ένα καταπεφρονημένο Χριστό. por një Krisht të përçmuar. Και αν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος, πρέπει να είμαστε σε αυτή τη θέση. Dhe nëse duam të na përdorë Zoti, do të jemi në këtë pozicion. Ήθελε ο Κύριος να μας κάνει να το καταλάβουμε, Zoti na ndihmoft që ta kuptojmë, γιατί έχουμε την αποστολή αυτή. sepse kemi këtë mision. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην τρέξετε μέσα στο ίντερνετ να μάθετε γρήγορα το Ευαγγέλιο. Për këtë arsye ju lutem, mos futeni nëpër internete për të mësuar sa më shpejt Ungjillin. Α, ο τάδε το είπε έτσι, ο τάδε το είπε έτσι. Njeri e tha kështu, tjetri e tha ndryshe. Κάτσε κοντά στον Κύριο και ζήσε το Ευαγγέλιο, αδερφέ. Por rri pranë Zotit dhe përjetoje Ungjillin. Το
τότε μπορείς να το διδάξεις. atëherë do të mundesh edhe ta mësosh tek të tjerët. Όπως ο Ιησούς μας Χριστός λέει, εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Sikur Jezu Krishti, i cili tha se unë jam zemërbut dhe i përulur, Μπορεί να μας τη διδάξει γιατί ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία. mundet të na mësoj ne me këtë, sepse i tillë ishte zemërbut dhe i përulur. Ήρθε ο Κύριος να μας ανοίξει τη διάνοια να καταλάβουμε ότι δεν χρησιμοποιεί ο Κύριος αυτούς που έμαθαν πολλά γράμματα, Zoti të na ndihmoj, të na hapë mendjen që ta kuptojmë se nuk është ai që ka mësuar shumë, αλλά χρησιμοποιεί τους ανθρώπους που έχουν μάθει να υπακούνε στο Ευαγγέλιο për t'i përdorur, përdor njerëz që janë mësuar t'i binden Ungjillit και κηρύττουν σε όλο το πρόσωπο της γης, σε όλα τα έθνη, υπακοή πίστεως. dhe predikojnë ndaj gjithë kombeve bindje të besimit. Όταν βλέπετε ανθρώπους και σου λένε να λες κάτι παραπάνω, Kur të shihni njerëz që të thojnë që të thuash diçka më tepër, ή κάτι παρακάτω, αυτό δεν πειράζει, apo diçka më pak, kjo nuk prish punë. αυτό δεν είναι υπακοή πίστεως. Kjo nuk është bindje besimi. Ο Κύριος στην Εφεσίους επιστολή είπε, Zoti tek letra μέσω Efeson του Παύλου βέβαια, nëpërmjet Palit tha, προσέχετε πώς να περπατάτε ακριβώς. keni kujdes se si të ecni me saktësi. Η αποστολή μας λοιπόν ποια είναι? Να ζήσουμε το Ευαγγέλιο Misioni jon pra cili është të përjetojmë Ungjillin και τότε μπορούμε να το δείξουμε και στους άλλους ακριβώς. dhe atëherë mund të tregojmë dhe të tjerëve saktësisht. Αμήν.